lagi pwede. Dili lagi pwede ba? Ay, Dili man din mo di ay. dili lagi pwede. Say na. Usa man ka? Dili lagi pwede lagi bisa kung sa. Dili man nga dili man. Tagay ko balid rason daw nganong dili pwede. Dili lagi pwede kay amigo ra kung pagtanaw sa imuha ba. Bawal man gihapon ta magkarelasyon kay isa pa ug magkarelasyon ta mawala atong friendship anang trabaho anang mag-uyab ta. Di lagi ko gusto ng friend lagi. Gusto na ko mag-uyab ta ba? Di ko gusto. Usa man ako nga akong pagtanaw sa imuha amigo ra man lang nga pugso na ko lingon nya. Di ka maluoy na sa ko. Agrad ako. Dili lagi pwede lagi. Ana maguna sitwasyon ana ug nakoy mga problema masultihan ti ka nya inig abot na hinuon sa maingon ana mag uyab-uyab di na hinuon ko kasulti sa imo kay wala na koy amigo nawala naman atong friendship anang imong ipamugos imong sarili dili. Kani uyab ako mas wala tong closeness ug uyab ta. Di ba? Sige na pa. Dili lagi. Dili ta mag-istorya ba kay init kay diha o dili ta mag-istorya. Dili lagi. Usa man day na ana, Deb. Sige na ba? Problema man gyud kay nang imong trabaho ba kanang ka problema. Ano makakabalo kun say kada ko. Dili man gud na pwede na ingon ana guys. Jud kay sukat pa lang sa una gagmay pa ta kita naman gyud magkuyog kabalo man gyud ka ana nga ang ato ang pagka kanang ginagpagkuyog-kuyog nato pang amigo ra gyud na siya friendship lang ta kay problema man kaayo og kuan god kanang mag-uyab ta kay imbis na pa ko'y ma-sharean sa mga problema niya uyod ta magbulag ta niya nasa na nawala na tong friendship wala na tong pagka-amigo tungod lang anang mag-uyab-uyab dapat og gikan sa una friend lang ta dapat hangtod ta karon friend lang kay para wala mawala ba samok mangud kanay nga ana niya ug magbulag ta masakitan ko niya wala na ako ang amigo wala na ko'y masultian sa mga problema kay siyempre na uyab man ako akong amigo di pastang dili lagi na pwede ning una kay lisod kay sa kuha na dili man na sa ingon maguba Deb. Tagay kog chance ba kung man kog kakabalo kung say gibati na ko Deb. Di ko gusto ng friends lang ba gusto na ko nga mag-uyab ta kay inani mas malisudan man kog friend lang nya magwan ko ang kaglain mas masakitan man ko dili man na ingon sa maguba Deb. Mas close pa gani ta og mag-uyab ta mas maka-share pa sa ko sa mga kuan kay uyab ta kaysa sa friends malainan man ko Deb may manang mag-uyab ta kay mas closeness ta. Unsa may nakagubaan na maguba bagod na og tarungon lang nato. Aning kaputan natong di ta magbulag para way maguba. Atong pagka uyab magpadayon gihapon di pa na mawala Deb. Masay ba nganong mangon makag maguba kay ako hawd man ko modalag relasyon Deb. Ang ko kakabalagon sa gibati nako Deb. Mangyunani lang gusto nako ba nga mag-uyab gyud ta Deb. Murag gyud ako hangyo sa imo chance lang Deb. Please Deb. Dili man na pwede please kay sukad pa sa una kada mata na ko ikaw ni gid makita kay siyempre best friend man ta nagakuy-kuyog man ta kay gagmay pa ta wala unsa na lay maingon sa mga tao nga kuan kanang murag giunay na ako akong igsuon kay igsuon man akong pagtan-aw sa imuha nya isa pa ana kay nag-eskwela pa manggod ko nya sila mama di ko pud na sila mosugot nga makauyab ko kay ang priority nila mama sa kuha mo eskwela pa yung tarong nya og makauyab ko unsa nila masulti nila mama nga wala na ako sila gituman sa ilang gusto nya sila ba nagpa-eskwela sa kuha nya di pud bi ako gana gusto pa makauyab kay samukan ko. Samukan ka sa kuha Deb. Grabe po ka. Inanay gyud imong tanaw sa kuha. Samukan na day ka sa kuha Deb. Karon pa ko. Ako na may pagwa na lang po ko nagpukan-kuan sa imo Deb no. Inana ra day mong kuan samukan day ka sa kuha. Ako Deb sa tinuod lang wa gyud ko na samukan sa imo Deb. Kay grabe kada ako akong gugma sa imo ha. Dili man sa ingon nga kanang samukan ko sa imo ha kanang basta oy kanang kuan ba best friend lang ta pwede kay di mo na ako makaya jud nga kuan kay igsuon na yung para sa kuha ikaw ang akong kuan ba igsuon ba wala man ko igsuon ba nga babae gihimo ti kang igsuon nga babae best friend nya igsuon nga babae oh dili lang sa gutaan ng uyab kay di man gud ko ka dawat kaayo gud kung total kung kita man maabot man gyud ang panahon nga kita lagi ko masugot ana Deb please Deb sige na Deb ayo dili lang ayaw lagi Grace sige na ba taga chance lang ba madaot man gud ang atong friendship ana Grace nya lagi na madaot kanang madaot unsa kadautan ana Deb pagtan-aw nila mama sa imo kay kuan igsuon ti ka nya ka na ba kay gugmas ko wala naman ko'y gugma sa imo Grace pero para lang sa amigo ba kanang friendship lang ta ba amigo lang gud tagod dili man na di lagi ko ganani Deb ana mo na sitwasyon ang pagtan-aw ni mama sa imo sa ang pagtanaw sa kong ginikanan sa ato kay mura na tag-igsuon niya mahibal-an nila nga uyab moabot ang panahon mahibal-an niya uyab deta ni basig unsay masulti nila ba unsa man din ana ya isa pa di pud ko gusto kay ginatuman ra po nako ang sulti sa kong mama nga dili pa daw ko payabuyabon kay 18 pa daw ko payabuyabon
Lagi ko gusto, Deb. Bilis lang mo, Deb. Dili Sige na, lagi Deb. pwede. Grace kay masuko man sila mama ko. Dili sila papa masuko. Mga makagbata, dili lagi, Deb. Sige na, Deb. Bilis lang, Deb. Sige na, Deb. Dili ko musugot lagi nang. Dili ko musugot. Tayon na kaya kung hangyo, Deb. Kana ragi, Deb. Maguyab ra ta. Sige na, Deb, Deb. Ayaw lagi. Deb, lainan nimo, uy. Ayaw lagi, Grace. Dili lagi ko ba? Dili ko gusto ba? Ay pamugos ba? Wala man tigagi. Wala man di sa man ka, di ka kasabot ingnan nga dili ta pwede. Dili ta pwede ba? Dili ta pwede. Ilagi ko musugot lagi anak, Kasi Deb. dili mo sugot nga gisultihan naman tika nga dili man ta pwede. Amigo ra kay tanong nga mamugos man ka amigo ra man ta. Ang gusto kina ko maguyab ta ba? Dili lagi pwede usa man ka. Oy di man ka kasabot. Oy nga kabalo man kang dili pwede kay igsuon man ta. Mura naman ta igsuon. Pasayod ra na ko hangyo, dili mo mangata. Dili lagi ta pwede kay masuko akong mama ba. Ako ba makasaban dili ba ikaw. Dili ta pwede lagi. Amigo ra gud friendship lang ba. Respetuan lang ba. Lagi ko musugot anak, Deb. Usa dili ka mo Please lang sugot ba? nga. Please lang, Deb. Dili lagi pwede lagi kay unsay masulti sa akong mga uyuan, igsuon sa akong mga mama, unsay masulti sa akong mga kaparentihan. Dili ka maluwi sa kuha, yung ani. Unsay dili, maluwi man ko sa imo, pero ayaw ko pugsa ba. Kay dili pwede lagi, kay dili lagi pwede, as in dili gyud pwede. Di ba pwede sa kuha nga friends lang? Gusto mo gila kong mag-uyab dito. Bisa pa ko sa ako na dili lagi pwede. Grace kay igsuon ba na. Kaluoy lang, diba? Dako kay nga igsuon akong pagtan-aw sa imuha gyud. Mura na tigag kuan. Igsuon. Nya Maluwi ka sa kuha, Deb. dili lagi pwede og Deb, boy na. I-try na to, Deb. ayaw ba, ayaw ba, Deb. ayaw ba. Ayaw lagi ba? Usa man ka di ka kasabot ay nagdili pwede. Dili lagi pwede ba? Dili pwede lagi. Dili lagi pwede ba? Dili. Dili man pwede, Deb. Ayaw Sino lagi ba? ba? Dili pwede lagi ba? Lagi ba? Deb. Ay, ayaw lagi ba? Dili man. Iyo. Usa man ka, ay di man ka makasabot og sultian ka ay nagdili pwede. Sige na ba? Why not? I-try Ayaw ba? na. Ay sig panggunit lagi ba? Dili lagi Sige pwede. na ba? Try. Usa man ka di man ka kasabot. Sultian ka di ka kasabot. Usa man ka uli dito be? Ay, di ayaw lagi Grace. Sige na ba? Deb. Hilasa nimo ay pauli dito be kay dili lagi po. Usa man ka. Uliwan man ko nimo, Di Deb. ka kasabot sultian ka. Oy paghulat ba o ka nang kuanon kag lalaki, di kay maguna-una ka. Wala na dyan kay kaluoy. Usa wala kalo, oy usa man ka nga murag inigat naman ay imuha. Salamat kay Deb. Inani gid ako kung mas imo. Pasalamat sultian ka respeto ba para sa friendship nato. Respeto atong pagka-friendship ba. Respeto ako, respetuon di kay Wala ana ba. Nagrespeto Di kay- man ko na. Wala gyud ako wagi ko nag-expect nga maingunani akong Ayaw kasi- kasi mo gibati. Ayaw gani, ayaw na naipadayon na imong gibati sa kuwa kay dili man na pwede. Kay dili man gud ikaw ang nasa sitwasyon, Deb. Kung ikaw pa masakitan jud Kasabot ka. man ko ana pero dili man na pwede kay igso ala na pugso na kung kugalingon sa imo bisag dili na ko kaya. Ako ning pugsa di ako lang ba mag di ko gusto ng Ug friend. gani no kay ang gusto man gud nimo ug unsa imong gibati mabalusan po nako ug mabalusan po nako ang imong gibati para sa kuwa dili alangan na pugso nako ako ang kasing-kasing dili man gud Ikaw daw rin nagibati ngon ani niya di tika ko anon. Di ka mao gani masakitan? no pwede man ta nga amigo lang di kay Di lagi ko gusto kami. Deb, please. ayaw lagi kay dili ay payo panggunit ba kasabot ka dili uli na dito be. Ano ba uliwan man ko nimo, Deb? Grabe po ka, oy. Wala dyan, yun saan dyan mong dugan. Dahil uli na nga. kinamura na nagbato yung dugan. Sultihan ka di ka uli dito ba uli. Please lang, diba? Please, Deb. Unsa Uli gusto ba? mo, Deb? Uli ba? Mulod ko sa mga Wa tubangan. ko giganahin nimo ba uli uli. Tubangan, Deb. Uli ba uli. Uli. Dawato Uli ko ka dito. dito. Dawato lang ko pa. Ayaw lang ko pugsa lagi kay dili ko gusto sa imo ha. Amigo ra ta ba? Amigo ra ta. Uli dito uli. Uli ba uli. Ayaw lang ko gunit-guniti lagi. Ayaw ko gunit-guniti ba? Ayaw ko gunit-guniti ba? Palihog lang. Uli na dito. Diyan mo masabtan akong gibati, di ba, Deb? Dili ginaw masabtan kay amigo ra man ginawang pagbati sa imo ha. Uli na dito be. Mas masakitan pati karon. Please, Deb. Uli na ba? Ug di ka mauli. Ako'y mauli. Sunod ron ha. Bantay ka mo sunod ka. Ay sunod. Ay lagi sunod sa kuwa ba? Ba? Kalagot ka. Ayaw sunod ba? Please lang. Paulion ka, di ka mauli. Ako'y mauli, musunod ka. Sige na ba? Lasa po ni mo. Deb. Ayaw sig sunod sa kuha ba? Please lang ba, Deb? Ayaw lang.